Stotine i stotine omladinki i omladinaca pohrlilo je u bioskop Kolosej na veličanstvenu priredbu Fajront Republika 3D. Nakon uvodne tužbalice muzičkog sastava Kesa i Bombone, kompozicije Kuda idu ljudi kao ja, nema više Fajronta TV-a. Svi, kuda idu ljudi? Joj, gde me nađe publiko? Ajmo malo ono, a? otkriva se da voditelju priredbe i nije baš toliko loše, čim on ima para da ide u Barcelonu. Sem, hvala pomenutog H&M-a koji smo posjetili više puta. Obišli smo, da ne grešim dušu, i druge znamenitosti Barcelone kao velelepni Mango, svetski poznatu Zaru, nadaleko čuveni Louis Vuitton. Tako da suma summarum, hoćete sa devojkom ili ženom u Barcelonu, bolje se prošetajte Ušćem, jeftinije će vas isplati, a i nema neke razlike. Na oduševljenje svih prisutnih u salu potom ulazi voljeni predsjednik naše republike, Velimir Nikolajević, i obraća se vaskolikom auditorijumu. Od Rusa dobijemo 10 i 12 poena na pesmi Eurovizije. Šta smo kad od Amerikanca dobili? Nikad ništa, govna! Hoće u Ameriku! Hoće u Ameriku, govna! Nikolajević promoviše svoje ideje. Sad treba srpskoj omladine sluša onu demonsku muziku, one techno, hip hop, rap, gangsta rap, acid, break, beat, drum bass, one ambient, liquid, two step, goa trez, psychedelic trez, jazz, bluesa, rock, raga, panka. Nikolajević govori engleski. Cannabis, LSD, ether, heroin, dope, ecstasy, liquid ether, glue. Nikolajević peva, zlo ne misli. Oj Srbijo, nisi sama, uz tebe je Dalaj Lama. Hej! U čast predsjednika Nikolajevića, velika svetska pop zvezda peva na srpskom. Videla je silovanje, prepoznala zlikovca, beži ka crkvi sad, uhapsiše nevinog. A onda strahopoštovanje zavlada među posjetiocima priredbe, kada ugledaše slavnu istorijsku ličnost. Ja volim da sedim u prvom redu. Ne može neki od 2,5 metra da mi dođe. Kako onda bre da gledam? Ne gledam film ko iza Tarabela. Uliki čovek bre! Gospodin Hitler naređuje pevaču da peva ono što Toma Zdravković prvo nije hteo, poslije ga prebili pa je hteo. Kosovo je srpsko, Aprililili, Srbi u Evropi. aprililili. Od 1. aprila penzije biće sve povećane. Aprilili Marle, aprilili Marle. Potom se otvara nova tema, čipsi. Kako je došlo do zamjene ovog ovdje, ovim ovdje i zašto? Šta je sa čipsima? Zašto više nema čipsi? To je tema broj 1. Zašto? A šta? A nema te emisije više, nema. A čipsi? A nema čipsi. I dok naš voditelj odlazi do toaleta da pošalje faks gospodinu Mitroviću, njegov dvojnik preuzima priredbu. Vozi popovi kakve automobile voze. Kako, otkud njima automobili, čoč, oni se mole za sve. Otkud njima tako skupi automobili? Bio sam fazonu, pa verovatno dok opevaju nekog, znaš ono, tvojega raba, njemu verovatno paralelno u glavi ide tvojemu rabu Svjatoslavu poda jedan Audi A620 TDI sa šiberdahom, alufelama, kožnim upravljačijem. Onda malo opeva dalje. Ili makar Mitsubishi Pajero 2500 kubika sa neovisnim vješanijem, vozdušnim jastucima. Skandal velikih razmjera je na pomolju. Nisam ja bitan, nije bitno to što ja sad za jedan dan snimanja reklame uzem nekoliko hiljada evra. To nema veze, Kesiću. Nema veze što sam ja sad kupio skup auto, dobar i vozim.
nisu to bitne stvari, nešto drugo je valjda bitno u životu. Ne znam šta je tebi bitno, što se mene tiče, sve što mi je bilo bitno pre godinu dana je ovako nestalo. Znači, nemam više pozive, ne pozivaju me na druženja, poznati kuvaju, poznati duvaju, poznati su se skupili da ih slikamo, a nisu radili ništa, poznati jedu govna. Pa i govna bi jeo samo da me pozove. Ne, tačno znam kako se Gospodine Kesiću, da li biste došli u prestižnom klubu, jedemo govna od 15 sati, bit će ekipa Blitzpulsa i Glorije. Da, doći ću. Koliko treba da pojedem? Pa kilo, da, nije. Tačno znam. Ješć! Pa jedeš! Jesi tako čovjek? Ma ne da jedeš, nego tražiš objektiva. Pa to, da. Ali, iznenađenjima nikad kraja. Evo sada i sestre voditelja. Da li će da dovede čitavu familiju na scenu, kreten? Oni pričaju o gospodinu Bugarsonu, koji živi i radi u tržnom centru. Gospodin Bugarson ulazi direktno u salu i predaje voditelju scenariju druge epizode Fajront Republike 3D. Šta li piše u tom scenariju i kuda će nas ovo odvesti, saznaćemo za 4, 3, 2, 1...